Урматтуу Чолпон Алыевна, биз жакында Жогорку Кеңештин делегациясы Москвага барып келдик. Госдуманын делегациясы менен, Госдума жетекчилиги менен, Совет Федерациясынын жетекчилиги менен сүйлөштүк. Ошол жерде жыйынтыгы катары маалыматтар кетти. Жана Сахаровада медициналык кароодон өтүү проблемасы болуп атпайбы? Кезекке туруп эртеден кечке чейин 12 сааттан кезекке туруп атыптыр. Ошондо АЭСтин жарандар үчүн өзүнчө эшик ачуу маселеси чечилди. Эми ошонун техникалык маселелери болсо керек, ошону бир поручение берип койгула. Жакшылап карасын. Элчиликте протокол бар, элчи өзү катышты. Ошол маселе жана токсикологиялык текшерүү 6 жаштан баштап экен, 13 жашка чейин деп көтөрүп берди, Кудайга шүгүр. Ар бир квартал сайын болуп аткан экен, азыр 1 жылга чейин текшерүү болбойт деген сертификат 1 жылга жарай турган. Эми ошолордун майда чүйдө жана кагаз иштерин өзүңүз жакшы билесиз, мамлекет кызматкерсиз, тажрыйбалуу. Ошолорду аягына чыгаруу маселесин бир айтып коюңуз, табыштап коюңуз өкмөт аркылуу. Эми мен бир суроом да, бул жерде жанагы эмгек келишими түзүүдө карасаңыз 5 жылга түзүлөт экен, туурабы? Азыр мөөнөтсүз мындай должностной лицолор эмес, обычный сотрудник. Ошону мөөнөттүк өткөзөбүз деп атпайсыздарбы? 5 жыл. Бул ошол үчүн келип атат да. Анан ошол жерде тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн ишин тескөөчү Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын мүчөсүнүн сунушу менен дейт. Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы мөөнөт узартылат экен да. Ошого тактап коюңузчу, бизден ошол коллегиянын мүчөсү ким? Азыркы төрагасы ким? Төрагасы кандай дайындалат, кандай шартта ротацияланат? Уруксат берсеңиз, кайра да расмий тилинде жооп берейин. Болсо кысканычка айтсаңыз. Кыска айтып берейин. Коллегия состоит из 10 министров. Каждые 4 года назначаются. На каждые 4 года в алфавитном порядке каждая страна председательствует в этой коллегии. На данный момент с 2020 года председательствует белорусская сторона. Председателем коллегии является Мясникович Михаил Владимирович. На коллегии участвуют только министры. Азыркы биздеги айтып атпайбы, мына түзүмдүк бөлүмүнүн ишин тескөөчү дейт. Коллегиянын мүчөнүн сунушу менен. Мүчөсү ким бизден? 2 министр. 2 министр, түшүнүктүү. Анда министрлерге байланыштуу канча чечим кабыл алынат? Мисалы, департаменттин директору, административдик кызматтагыларды ошолор чечип коет экен, туура, бири-бирине сунуш берип, анан мөөнөтүн узартып. Мына 2 министр боюнча сындар айтылып атат. Аларды мөөнөттөн мурда чакырыш, же болбосо узартпаш маселеси кандай чечилет анда? Уруксат берсеңиз, кайра расмий тилинде, чтобы это не было неправильной интерпретации. В соответствии с правом Союза есть только 3 варианта, как убирать с должности министра. Это собственное заявление или возбуждено уголовное дело. И третье, он нарушает принцип, то, что он ведет, например, параллельно бизнес. Других вариантов нету. Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо. Мына Адагым Самбач айтпадыбы? Азыр биз буга өзгөртүү киргизе албайбыз. Стандарттык келишим кабыл алышыбыз керек деп. Мисалы, гипотетически деп айтайын. Биз азыр кабыл албай, кылдан кыйкым таптырып кайтарып бердик. Ошону бир өзгөртүп келиштин механизмдери барбы, жол жоболору? Эми Адахан Кисабаевич, наверное, просто сразу сказал, что по идее есть право. В рамках процедуры внутригосударственных процедур есть 2 процедуры. Внутригосударственное согласование и внутригосударственная процедура. Внутригосударственная процедура — это когда проходит процедура ратификации. Никто не умаляет права нашего Жогорку Кеңеша внести изменения какие-либо. Просто здесь есть такой принцип, как сказать... мы проходили внутригосударственное согласование, государство дало добро, президенты или премьер, на уровне премьера, смотря какой уровень акта, подписали, и потом вносим изменения, и нам будут говорить, ну а что, ребята, вы не могли заранее, что ли, эти предложения дать? Мы поэтому все время призываем, если у депутатов есть предложение что-то изменить в договоре или в международном договоре Союза, то мы можем это инициировать от кыргызской стороны, да, чтобы не задерживать процессы ратификации. А так у вас есть полное право хоть что поменять, хоть что внести изменения, да, никто не умаляет ваши права. Чоң рахмат. Эми жыйынтыктоочу суроо. Мен мындай келишимдерге ачкенеде жабышканым суверендүүлүк маселеси бар да. Биз кол көтөрүп коебуз, эртең бир күнү дайындоо укугубуз, же бир кайсы бир ыйгарым укуктарыбыз анан наднациональный структура деп өтүп кетпесин деп атам да. Кыргызстандын өзүнүн суверендүү укуктары. Эми мына жерде карасаңыз, протоколдо мындай демилгелер менен түздөн-түз байланышкан өткөөл жоболор киргизилди дейт. Өткөөл жоболор. Сиз эми орусча деп атпайсызбы? Протокол включены переходные положения деп атат да.
Ошол өткөн жоболордон кабарыңыз барбы? Ошо окшогондор менен андагы бир балекеттерди кабыл алып койбосун дегеним да. Да, переходные, ну здесь есть, кроме этих изменений, это проблемы пенсионного начисления в Российской Федерации. Вы знаете, все сотрудники, они работают по законодательству Российской Федерации. Вот необходимо вот здесь унифицировать именно для российских граждан, да. И есть моменты, вот люди, которые сейчас работают, вот, переходные положения, то есть, допустим, должностные лица, если они останутся 4 года свои, доработают, проблем нету, то обычные сотрудники, они же были приняты на работу на бессрочной основе, то здесь может усмотреться как бы нарушение трудового законодательства Российской Федерации. Для того, чтобы эти нарушения как бы обойти, специальным международным договором вносятся изменения, что их сроки будут пересматриваться, вот как я сказал, на 5-летний срок. Чоң рахмат.